I pozivam ljudi da došli u novi klip, prvi klip na kanalu, ovaj gameplay. Evo sad igramo Shena. Sad imamo je... O, jedan aha, mačno ovdje, okej. Kako da su tu nema pojma, ali ajde. Znači počinjemo. Ovoga, kakvi frame dropovi. Pustit ćemo ovdje ovdje. Ovo mi treća partija mislim sa Shenom. Igrat ću supporta sa Shenom. Ja sam se uzeo farma išće, ali dobro. Neće mi zameriti. Jedan farm. Da Sajan je AFK bio. Evo sad se rekonektao. Jesu top, okej. Ovo su dobro. Imaju 3 mida. Dobro, mislim jungler. Moj tim vidite solidanje. Aaaa! Mnogo me laga. Evo sad nešto Twitch malo polka. Dobro. Možda je treća partija, četvrta sa Shenom i mnogo mi se svidio. Kupio sam ga juče, ja mislim ili prekriče, nije sigurno. I sviđa mi se, nije loše. Može igra kao support, može top, a čak može i jungler. Sam gledao video sam na YouTube-u. Evo, potrebno još jedan farm. Sad ovdje Veigar. Ako se Veigar put ima mnogo farma sa Q, bit će prehra. Sekundu da ja pogledam nešto. Tako. Okej, pritisam evo. Aaaa. 2 frame-a. To je ovo realno. Evo baca Veigar moći, ali fela. Mane su ovo slabe, ješi su mane slabe, 60 mane smo. Dok Twitchu puno mane. Sad ja mislim da napada Twitch. Evo sam. Znači ja nisam nešto iskusan ovo, eto, navodom ovaj diskus, tako da. Za sada dobre, mislim. Gankanje treće level, mislim, to je malo glupo, ali. Vidim. Znači da li uskočim, vidim. Neću još imam pola healtha i nema mani, tako da ne bih. Au, sad smo izgubili nažalost. Au, kada se bude na fitama, čini mi se. Report noob. I nešto na nekom jeziku sad. Aaaa, kakvi frame dropovi. I probao sam ovdje nešto, evo idem Q, V i tu se flashao, Veigar, evo Twitch, Twitch flash, mislim, bez razloga stvarno. Gdje živiš? Bilo već malo, tako, dovoljno farma, kao sport, mislim, 7 dovoljno. Ako se eko nafida, bit će super. Partiju 800%, ali ne vjerujem. Dobijemo 3-1 za početak, to je mnogo loše. Čak cijela džungla nije cijela uništena. Jungler samo se šeta po džungli. Mislim, stvarno. Okej. I se rekala kad se nam vrati i probat ću opet da nasnijem sa istim napadom kao malo pre Veigara, ali možda ću i na Twitch. Sada. Dobre. Shen je
updateom pred možda 2 mjeseca, ili 3, tako nešto, nisam siguran. I update mu je prejak stvarno. Meni se sviđa, kad smo radili update, on je postao mnogo jači, svi su ga počeli igrati, jedan pa samo prestao ono. Niko nije igrao s njim. I evo Ash je izbjegla ovaj stan, ali upala je naravno i za džabe. Ja mislim da mogu da oskočim, ali ću da umru. Mislim imam flash kill, to je dobro. Ne znam da li da pokušam ili ne. Kad Twitch baci ku, nisam siguran. Jer on je sad tu nevidljiv, tako da... Farm ja mislim da je dobro, 9. Farm za sporta je super. Šta ta? Ovo je stop. Kad si nu. Evo ga, vi sin počeo sa gankanjem. Pinga iš. Treba je ovo. Sježem neke poruke, ne znam gdje. Ne bi pasaš ovdje ovu travu. Od Kati. Mislim možda tu imamo. Šta hoćeš Dragon sad? Evo Kata došla ovdje na push. Idem se šiftirati. A imam ovdje. Ovdje mi sad nije neki veliki pomoći, ali... Ipak je... I'm stunned. Dobre. Dobro smo prošli. A da Twitch, ja mislim da uzeo kill. Ne siguran. Već iskoče ovdje. Znači. Him zvao ladno prolazi krv. Ja ne znam šta je ovo sad. Ovo je vaša partija. Ovaj game na kanalu će da bude defeat. Je so na feedan. Sanja je tu pasivno, ali pasivno mu ništa ne pomaže. Ne znam stvarno, ja mislim da Twitch i dalje ovo traje. Nije. Aj sad, kam, doći. Kako me nervira, de. Evo je Kata, jao Kata. Nemam dash. Nice flash. Evo ti heal. Ništa, ja sam umro. Ali tu će i Kata umreti, dobro, 1 za 1. Nije loše. Trenutak da ovdje počnem sa ljudima. Kurs i Health Ringer, da, Health Ringer. 6-4 nas vode, možda se možemo, ako uzmemo Dragona, možda se možemo povratiti, ali čisto su da ćemo ga koristiti. Znači ovaj prvi klip na kanalu ćete vidjeti LOL, znači samo LOL, možda neki vlog, ali ne vjerujem, etko. Ovdje će, Sajan je došao, a top gubimo, mislim stvarno. Nema smisla. Gubimo top i on je došao ovdje na bot, gdje je sasvim solidno, evo, dobro ti vidite. Mislim, dovoljno nas ima, pogledaj, on se šeta ovdje. Mislim, nema smisla. Lijepo idem, hoćeš ajde. Drago, ovdje Xini, ja mislim lijevo game. Hoću pucati var, ali ne možemo sami. Iš, ja sve ovdje došao mid. 8 je level, au, njemu je skor 2-0. To je mnogo loše. Čini se da je Sajan uzeo ult. A nisi siguran? I to je još napravio double. Ja nisam dobio assist, ali dobro. Niko.
Ok, evo, Saiyan. Ajmo, sad možemo na Dragon, ja mislim da sad možemo. Možda ako nam, evo ga Lee Sin. I Yasuo, loša situacija, a Zaxina, ne znam šta da kažem. Mogu da dešam preko, mogu. I frame drop, i ovdje ćemo da ovako blokiramo i može umreti Lee Sin. Lee Sin će umreti. Umreći. Good job, good job. Polako se vraćamo. Ali ja ne mogu sam na Dragona. Sin je live agent naš jungler. Tako da... Baron će doći 7 minuta, Baron ništa ne znači ako nema Dragona nijednog. Ali gubimo ovako. Killujem. I u glavu, na 100%. Ne! Fuck! Šta je ovo neki farm kupio? Tako. Mala taktika, 203, gledat je. Dosta se ona farmao. Evo treći Q, zbog farma, evo vidite. I još jedan, tako. Hoćemo to, imamo Q, pa E, pa V možemo. Ili i ovdje kad možemo. Da unapredimo i... Evo gledaj tiče. H2 deala massive damage. I evo, beže. Znači evo Kata stiže. Ja mislim da će ona umreti. Ali nisi igra, ne bi sad, to je taj. Mislim da bi asisti. A skoro me boli glava. Evo ga Lee Sin. Ma fidan je Lee Sin. A nije toliko. 3-2-2. Ko je uzeo Dragona? Yes, tako, možemo napredujemo, znači on daje 6 attack damage, 6% attack damage i 6% ability power, da. Ovdje je Ashe počela da igra agresivno. Pinga da defendamo turret. Može Saiyan uzeti ovdje, ali ne vredi. Evo Ashe ovdje rekao da ću probati ovdje sam. Ako ne dođe do nekog gankanja. Kata i Veigar. Veigar me može stanovati. Tu je Kata, znači... Ne bi baš da napadam. Up, imamo koji item ima Kata. Pa, jaki su ti itemi. Nisu loši. Ali to je Veigar i kako me pogađa sa Q. Znači... Ništa tu... Ne znam koliko mi mana. I njema ability je... Onako. Sam čekam da me ovdje Twitch napadne. Da li me faila sa W. I to Ashe uskače. I... kako tačno mač. Znači, možemo ovdje da napadnem. Imam W. Mnogo velik damage za Q pravi Veigar. Što je... veoma opasno. I evo ga. What? Fail flash. Znači ja ne verujem. Mislim stvarno evo ovdje gledati. Fail flash. Da li ste vidjeli recimo? Flash je
Baš, ne znam kako da ti pomognem. Evo te ovako. Shield. Dinš. Možda sam to da uradim. Evo gledaj Veigar. Ijo. Ne smije nikada da udiš. Dobro. Živale. Da nisam bacio ulti, mislim da bi umrla od Twitchove pasivne moći. Sad ih vodim 15-14, to je moćno i na topu smo izgubili jednu kolu. I sada smo u veoma opasnoj situaciji. Ja neću da ubijem toliko minimum. Meni ne trebaju. Imam 27 farm. I evo ga ovdje mid, ono stižem. Sada sam imam ulti. Ali dobro. Hoću da postavimo ward i Dragon stiže za 2 minuta. Evo ga Xin, 9 level. 100 mil damage. Ovdje ćemo dash. Šta dinš? Od koga? Mislim... Ganki? Ne? Nema niko. Gdje je mač? Aha, evo ga ovdje. Ok. Nevjerovatan farm. Od strane Yasuo. Ovdje... Kata... svojim abilitijom dila mnogo damage-a. Sada kad bi ja sajam sa ultijem ušao, bilo bi tu svašta. To je nesmisao. To je stun dobio Lee Sin. Tenka se sajam. Imamo item, dobro item. Armor. Sada idemo Q, V i frame drop i flash. Ja ću morati se flasham. Evo heal. Morat ću. Jer sam dobio frame drop. Jao, kata. Imam velike frame dropove. Što je užasno. Evo onda ćemo 400. Jel te i... nema što više. A ovo je za garant ono da smo izgubili. Bot i jedino najti i ja mislim da su otišli na bot. Ne, po Dragona. Otišli su po Dragona. I se on spanuo i... mislim da su guzili. Mislim, pisat će mi enemy team. Niko nije. Evo ga Yasuo, stiže, ali nećemo uspjeti to svojim tornadom. Blokovao sam mu sve. Kako laganje! Ja ne verujem. Ako mi, energy mi je bio problem. Tu je Ashe napravila triple, ali je... Twitch. Ubio. Mogu da napravi čak i pentu. I... Dragon mi je ubio ek. Mislim šta reći. I on kaže nice team. Mislim stvar. Ovo ću kupiti. I... ću kupiti majzbo. Tako sam da mislim da ne pomogu nekoliko. Tu je taj Xin zvao, ali mislim da ću umariti od Ignite-a. Mogu sam da bacim ulti na njega, ali... Kada sam sad... skoro 0.27 asistom. Šta da asistom mislim? Nemam čak ni jedan turret. 550 shielda, brat. To je... I tu tornado faila.
I to je Saiyan sa Q koji će podići dosta jako pogodak, ali tu je Lee Sin sa svojim Q i dobro. Nisu ovo Fijeva tornada i to je evo blokiramo od strane svaka čast. Evo ja sam slinao slučajno, ali dobro. To je pogodak Katja. Sjet ima 200 energija, a moj Shen 400. To više nije. Ali Shenu su moći prezahtjevne za energiju, mislim. Ali svako udar treba life steal s energiju, tako da. Life steal. Ne, neće. Kada mu da uskočim. Ali umrt ću. Ako mi je loš skor. To je taj drugi dragon. Idemo, znači samo napred. Nikako nazad. Evo Q, V, to blokira mene i Saiyan. Tako je iš. Tako je. Svaka čast. Frame drop, triple, pravi iš. I mislim da će otići ovaj Chariot. Da. To smo dobro radili, evo ga Tinge. Na botu, na topu i evo dolazim, znači samo to Lee Sin nije ušao u našu džunglu, mislim da je mrtav ovdje, pa je ulazio. A dobro, nije mnogo velik broj minija. Stan 35. Sam da imam farm, ne vidi se od FPS piše ovdje za promjenu cimanja. FPS mi mnogo malo. Oslobodili smo Danger, znači evo idemo ovdje. Vigar će pušati bot, oni će se staviti napustiti. Ja sam dobro ovaj luk. Kako mi frame dropa na 3 FPS? Nisam 12 ja nisam uopće vidio da je Saiyan naleteo i pogađa ulti. Koliki mi MS, fucking MS. Mrtva je Kata. Ja sam dobio naravno čist. Eto. Možda je moguće da pobedimo onovi. Evo idemo da ga roknemo. Evo on stiže. Bravo, znači bravo, evo blok. Svaki udarac mi je blokiran. Reći. Ja mislim da je možda čak i jači support Shen od to. Kakav ulti. Sam stvarno mnogo laga. KS. Daj vrati, nama je bitna pobjeda, ne KS. Da li neko kradi killove ili kill steal. Znači kill steal. Onda ja ovdje, još kad sam industrial Chariot. Samo trenutno da, ja. Gasi se. To je Saiyan, evo ga, sad ćemo se skidati to da početi. Okej. Da te sistem, okej. Ove. Kata će tu, ne mid, def mid, tu smo pokli još jedan Chariot, ne možete. Vidiš? Wind wall. Ne, pazi.
Itu punya kayak item ya? Точно затенки и тетенки хидро. Как съм кива один. Окей. Сейчас мы давай пошли. Окей. Kita berapa sih? Wajar cuma lihat. Oh, kata macam cute. Christy Dragon. Kita nggak mau kira ulti aneh. Releasing, oh listening pocket. Opposite partija.
Jaj. Hiljadu nešto damage. Gdje ga pravi, au. Ne bih ja ovdje da... Ne. Jedan heal. I... Nema energy. I izgledam se. Okej. To. I to. Treba mi 700. Da je dragan... za 2 minuta. Možda je 2 buff. Barem je zemlja slobodan. To je Eko i jedna žusnica. Gdje se... pasivna. Jaka je pasivna? Ops. A, ne mogu sam. A, ne smariti. Ja ovdje ništa nisam vidio. Bavit ćeš malo armora. I ićemo na barma. Ozbiljno. Kama health-a 4000. Skoro smo jedan ace. I na barma trebamo dodati. Svi možda ubije. Damage veze pravi i ubije. Xin ubije igra. Ult ide pravo. Isići isto vreme da se spamnije. I... idemo na 4. dragona. Više damage-a neće uvrati. To je less. Jak se i... Bravo. I nije. Ja. Vrtov. Da li je znam. Možemo na baran. Baran. Da, idemo na baran. Ili ne? Ako iš... Fall. I mislim...
ne mogu da pobeđem. Evo ga ovdje Vader koji se trudi nešto da pokuša, ali ne mogu, neće moći. Imena Kyrus pobjeda, ali je Kyrus uništen. Inhibitor nije uništen. Nije ladno. Nije. A? Budite dobri da dođe. Ajde se vidi. Ajde. Very much please. Ovdje tamo krenu sobu. Kakav fail preko zida, ne verujem. Recimo da se tank, stavit ćemo 100 health-a, imam 4000 health-a, Sajan možda. Sam je Sajan. Imam pasivno. I Eko tu možda može nešto raditi da preživi Sajan i preživa je double kill, pravi Eko. Eko je ovdje dominira. Po 104 health-a dobija Sajan, ovo je nevjerojatno. I pa da će to Eko, bude Eko tišu. Po red buffa, pametno. Znači 1100, ok. Posle možemo... Neće kada se može, to mi put. Tako. 4000 i 113 health. Žešća partija prejaka partija, znači... Inače da sad nisam igrao, mislim 2 partije sa Shenom, ali 2 partije sam igrao to, jedno sam probao jungler. I kao jungler nije još. Inače nisam htio da pravim na mid lane i bot jer on nije pod tank. Mislim, ko je to? Super, ko ćemo Padru. Penta! Idemo, go. To je ta penta. Ispravi pentu i zagarantovana nam je pobjeda, mogu se klati. To je to. Ajde, možemo ljudi da pobjedimo, ajmo. I surrendovali su se ljudi, to bi bilo to za ovu partiju. Hvala svima što ste gledali i vidimo se u nekom drugom videu. Pozdrav!